Ebrason say the Ghana Nkosuo dwumadi so nkono kra edebremo na nami a metina dwumadi mu ye musomfo Ohemaa Young ubetumi afolo social media handles ni nya TETE MMOFRA online TV Facebook official ejako ubetumi afolo ye na wa like na wa share ede amaye kama na ansana no yede eye studio line obetudwa se wo product bi na opese ye boho deru ede mawa TETE MMOFRA online TV ekwan mu abie ede amount se ubetumi ede advert na ba na ya boho deru ede amount enti studio line ni ubetumi afre na wade na woton no ya boho deru ede amount 0257 335097 me say sisubiem 0257 335097 and I say 0203 118711 0203 118711 ubetumi afa studio line na ade bia woton no ya boho deru ede amount na ye dwumadie no a ye bedi no se wa wonim se TETE MMOFRA de ahade ene panko a na ye papa ejako ekire ye abrebia na dwumadie a ye bedi ubetumi de eye comment opese o fire WhatsApp line na o de comment afa ho a ye kwamo biem bebo number ne de amount na wa store WhatsApp no so na o de comment afa ho ne ya kenkan e de amount kama nti WhatsApp line ni 0207 170130 0207 170130 na yabo wo de comment na fa ho na ya kenkan e de amount kama na ansa na ye bekono aboafo mo so yasene emaye de eye Ghana Nkosuo dwumadi brel ano no eye BK agro chemicals BK abie ni dwamu BK akodwa so akofa neoma bebre free amono ne de aba ama eye ekuafo ate edende enema BK akofa badwa so no bi ene eye dependable isei se wadua koko wudi guso bema koko na so doso ama emma no aba kama ama wate anya sika dependable yes good pa kuafo ate dende na o product bi te se shiakate se wadua ukoko na wie no ubetumi de gugu ase parasite bie wo koko no ebekunkum ni nyina ma koko na so anyina nya hoden fe osawo strike super or strike super or honum se wadua atosodie bia makoje ne ntos nyadoa bibia wadua no ye friends strike super wudi guso a ebema na sodoso anyini amama no aye kama enti no ansa na ye beba dwumadie no so ye twa ye ho age abofo nkrato ye ba ye beto aso medical catcher say so you piani na ono baye ebe so na ye fefefe a eye nuro bi ene betimi ama na yiyi we ye friend say savior eye duru a ye dugu eno baye so enye savior nko uhwe we ya to the din say strike ye duru a eno so ye dugu meka ne say atosode ema aboa bie ntimi mfa na no enye den enka enye no nko we me de ma to the din say slim macho ni din ankasa eye impact so ye duru a nani ya den pa enu so wudi gu no bae so a ne chese aboa bi o so bia no obeko hwe uhwe meti ha nye wura ne gu ha we ya yoyo die hu ni sitiro go so a wo sa mezop no wa fa we anka ho a enye die hu wuza so na be ma no bae no anyini prom so ye kuani na ba beto se wuntosi wato de anyini kama na wakoma ye den atho yem enti opebi ato a fuani kire kumase emrom ko bi ka kire agrochemical shop ono oton no ba ye hundo nyina makasa afi memakuaye aye de adiajara jiutu mini akuani kuaye be ye wode na de ani je be ye kuade a eye duro ba ko pe na me kanfo ama ho eno ane warrior super anase strike super ni nyina ye adura ekumumu wawa efiri aburo nu emu bia no ubie su a ne wabuniti no eye 30 mils no na wodi agu nsuo no wahwie agu tank ni mu no uwia kata so na woso no woso no wia wafa oniemen na de ahye oti afi peja tank no na de abo wachi se de okoyi polish no na aka crotch na wum na wahye ase na de
so na mom enkoto no ngu basabasa de obeye ne se eburo no mfinfin pe no a ebe pese no ho na moa ne hyehye na de aduro no agum kafo mienu pe wo se ordene sa yon roso kra no a obe nane aye se nkutu mo hwe se de mani asi agi ya na nya bibia se aduro ba ko pe ana ama me no ba yi aso sa no ahyase no me di gu so na me yere kra no ni tiri mu ntene no ene mo hwe se aburo na fama bebri aso doso enti ba bi a pe bi ato bia no onsa beka bi na me di kan ka se ni do so po de fu ani tire kumase emrom bi ka kire agrochemicals akosomo onse afu na ye fefa warrior super strike super amakuaye aye de to the city square. A Jaku TV is everywhere. Telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm. Okay, yama obibia akwa ba biem de ba TETE MMOFRA online TV eso Ghana Nkosuo dwumadi na uguso a ohwe no ene me papa enona na opoko agiman ena ye ba bedwendwen Ghana nsem ho de yekoso wo man ni mu no na ya boaboa no de bi so abre TETE MMOFRA online TV atiefo enyina eno emo akaba ema ajoso de say nyankopa dumu ne woni ma ye serious ah de ye ne de am siska bia ba na tere bia bi shame ho mo se se me ye me hu se ja wai bia hye watas mo se ja ko ska no kan ma ha ne nyeketwa ti ne woni ma ye serious bi shame ho dada ne no abeka ho mi sika wo ho sika wo na eduano wo kwara so da bi sika ofia crazy ya sesa na okay no why ye nim nsem a yetwagu o Ghana ya manyo sem a ye nyina ye democracy ka bi ma menka bia ye nyina ye se ye bechichire o man Ghana ene emu nsem bebre na ye hwe ken ufowiata se de na busuafo aba abonten ka kire prosecutor se sa ye friend say Interpol ye omode ato no so yidie ano de nkebe ya omonye de en withdraw wadwenche wo ho ye say okay ma tifo nyina ahambio emo ne hwe abrochefo ndi anom ho hiampa ye lukafo ne se ye ben hanti ye ka se ya kura wo wadwenche bu pe so batete mafra wo nya fa ka hwi wo ba ya bibia toma so ate wadwe no om de om ye den ya wo ni kwan se wo be hu ye ni mo animu ya ndije la yi so sa social media handles no eno om beba dina no om de ni hiam se me chia wo man se fi se ye no om ha so ne di in fact ade ba ku bi wo ho ama se me be ye president nka mesesa no okay ade ama bruchifu anya kwan na remittances o mo ye brain daily weekly month ne annually no annually on ba sa ben ya bayi aban obeba de hwan edu position so there so mo mtia bruchiro o mo nka ho Sadi nje o parliament change no na sa no mincho na nipa no wabuchi no oba na sa obeseve wo ho no dabi ultimi ba beseve se ebi wo ho a ye wo diplomatic missions a ebi a ye foreign some fancy ama obi ambassador to UK mo dia ene wote wokra obetimi ayenemum se bi a DC ana ECU appointments ibi de wo ye den aje obetena ha on se ye wo nipa no bebre wabruche anyansa ni nim die su ne kura wo mo no o nyina be bo man ne chichira keye but ye mra ne se o ho dia sa political appointment no kura no ye ma obi na ye ne nem sa na edina abrofo ne teten wo mu ansa na me boss ne ye hwe press release ya ye ken for ya tabusia for dia ba abetum na ewo ho tenten na hwefo mo amu betimi akan mo ade a na omo dia ba tenten no ntu betimi ahwe ye press release for ya tabusia for e dia ba omo dia ba na omo tia buti na no mdo ba abebi ani o so ho Ghana edu fi se we so wo ye OSP woni mumra no a so eno no bi o de wonim de afo a nyanso o manya na abrofo ne teteye ne hu se enipa wo be enipa kese a o se mama ne krata won tena ho obia so na Ghana ha de se mintwa no abrofo no hwe se Africa ni anamfa se Ghana ni o wonim de no so ko school ni wie mpa wo ma ne ma ni amma ne paper se fa boa wo mo man no oh Matias da bi on per experts ena do wo mo ye wo mo ne ma yenso a experts no ye pam wo mo ye discourage wo mo minimum be a lecturer for US ba apply for Ghana University ewie chi de wo science so se be fa no ko mo se sabre no mo so betua
$10,000 on pay bibi more $10,000. There's a bribery and corruption. It take place or Mama men can do a cause mob but damn now me sa ka bru chira de. No sa kwa. Oh didn't him the any sa. So na yeba yenu ofuriata de yesu. Eye se abusua no enyate mama wo mo de hye no se de Ghana for dodo no esuma no se enema bi wo a ye aka amamere mu no se wu so adi panini bi se nkanka hene kura no a yesi mi so yi ade na che se yare ba de a excusable edi se omo se omu nipa ne yare ampa a wo mo tempenten kwa wa ya sabia hodo na se special prosecutor te ha se woni me akasa me hunu mfoni no kwa me mfa ho afedi me boda wuru se wiase nyina obi anya wa wanche omera na wo nyare by force dia me fi se na human rights na ya mo amusa ka fra mra no mo kan se ya na human rights ne sabe di enva ngodi etunum ne ma fe nko wo mama no no human rights na honko an hwe magana fo ana human rights ni bi no wo kwan so ka se ebi aseme yare mpo am hoto me ameba. So human rights are benefits that a person enjoy because he or she is a citizen of a country. Entina yes omo yesa ne de a omo tietia no human rights no. Okay. Obi enka se kwadu amo bo no no. E na mo me ya no ana se mo wo ma. But wo se wo yare nti no hoto na wo beba. Na wo ha ne se ana wo ma se chinchina wo be wu nti ne ye mani ngu na asem na nka na. Na obi wu kura ye ntia nipa in absentia. Ye no absentia no na dinti me dem fi se busua na fa kwampa so a wo mo ye de o mbetimi nti se wo makasa social prosecutor say empa ho eno an so be yi alert n say onye wanted because you declare be wanted and na say open na wu no na nye se onum se wadwane wote ha wo se chinchira we wanted bra by force nti e ho no me sro mo hwe mra ni yi na ye nyina ye Ghana fo ne ye ntena so dwiem. Okay. Eye ofuriata no echibetia ya kwa ba akubi onje me bompa fidie no betumpe bompa is obi to fidie so obi o ha hwe nsu board ya bedi ade bi no a wotom nso kura ense da nyanwanwa wunim nipa ne dada na wunim ne records bi a ense da nyanwanwa ento omunya boto ofuriata de me ye so se Ghana mrase wo mra omoro mrase so obeka se oma okay na emum yare a ode aye excuse ne de nyano anse ne hoto no obeba enti omunya botrema no na mami musa o se oforiata issue no ya shada prosecutor shada de kwadu bia babonten se eye sei ni na waya na o kan abusua ne letter na ne da so no de kire se omun se den si ni pisese bibia wo ye kromfo wawi o man ni sika ana so wadi ewu ana wato obi mo na o okay ase unya obaye nti bechirim it's alleged still sana special prosecutor no o issue brofo no say it's alleged dia ade na any ono so say any take time it's alleged because it take time nimi enu no wo de chinchira abra no de no o nya bote ye nyammo ne charge sesia ena obi no so betia bo ne charge sesia according to say the woman anim wo merenum unless it's proven by a competent court of jurisdiction yemfa ni nkogina court mo no ko adu se oforiata so wafa Ghana sika ana wa yese ya de wo ka bia ya atesem yentimi nyina so nka hwe emu obi fo nti o munya botre okay eno mama nsa musa oforiata se de ni din o trendy wo Ghana ko tia na busuafo threatens ni ade ni bibia no se to me no so ofu se bibia ni honom na ye frɛ na ade na wo mana de wo bia wo nka even we are because unse ne dey ne meka se yenim obi o yare da hospital kra ye kofa ne mane ba parliament beto aba enti se de yenim guase ne koma oforiata ne sebi wo MPP amanyuku no ade na omo ne nkasa ma oforiata mana de wo bia no so omo ne nka odwen ho se abato ye one day ena bra be you anonso e unlimited okay me ma clear example as to ni si na nsen ya eda no na unti wonim se wo kwaba o odi se wo yin na otwe ekufo no se omunya hunu se ya menu a amanfo obubefu ne yesi ye beu na nso fa se besi bedi agina mu okay agina mu eno no na ye wo agina mu onya wo be ka wokun okay enti se na ebe no ma o ma fi a se o blame obi amre mu a enyi yi sa na omo ye ikubi so obeba no
yes oforiata wa ba be kan asema no pe kura me nkofie oforiata kofa 50,000 50 million CDC bra oforiata obenya se sika no obi oyare se na duro no so onom ne mprensa no onom anopa obaye no na o ma no pa ma ne nom ana obra wo hye ho no ho na ekoma ni nsuo ni ade no no wagimu di okay se de mo nyini ni se chenchira o mra fo so no nsu bia no wanyimu ni se nsuo kura me kono mu ho beda ho ndime nom na wonya wu mo nsem a eno na ye enti na me ka se yare de excusable okay obi azu timi yare o eda no ma me no wa mfirifie na ko adwuma to you ne de wo de wo gidi se oforiata yare wo de wo gitum oh se according to ne ekoso ne ena enye se status abriyo edi be last 2 years na MPP administration yes ya fly oforiata speedily call abrochendi Ghana ni ba ben ena wo se we minister we parliamentarian we president want wo mo anya no okay obiate yare enso ya disie de ne ya clear eda no ma me je opoku adwuma no nim se wo kwa adwuma bo woti nani nanya UK no wo enti yare asem de ye mfe ni agro te se de obi koto aba no se de o cite example na abande wo koto aba eno kro du wo kro na we yare aye ma ni lie enti wo ha ne se so se no to no beba o ma no no ma me musa last question answer na ye betwa ye ho aba no say your friends speculations I go around oforiata o mo diska wa yese wan hwe ye sikasem ye wa yese no ugidi sampa se sikasem ni bikakra fa wo mo nsase ana se mi gidi chenchena afa ne nsase ana wadidie mintimi nsiso okay ena mintimi nso insanity okay if you say eyankontabuo on se enema na ye kan fa ebu okura na nyese nipa na afa sika na gu no botomo bada ya kontabuo no bibia etimi si wo mu so ho edi se bi afiga bi kura wo ba bi no obi ntiase a special prosecutor no kwaa so wo frɛ no enti omunya mo ne charge chinchira so wo wie sika na asese no it could be say financially no no enema bi transactions bi no wo ntiase a bi kura obegyina ho a onfa pe kro de na no be kire we na yesi na mate ase no so enti ene omuma kwan na ye friend video ko I think say wo mranim ye betimi ene na kasa through media no so oh well na me person for yata be die no atum information he say ene nya se chinchira wo kopo obi a konifie unyina ha no unyina no mabɔ mo nkomo ene se sia do Ohemaa pa wo fa kase memi num fie na iyi ofanka mema 2000 bi o mi refi me kire ko ade be ma me nsa be kesi tu do fa nyumre yen tribe akosa okay menzenga mate unsa be kampa hono unsa be kampa endi se no se sabi no we be ya ebia ye common understanding se mate mo ase se ampa o ka se ye friend o ka se ya ise simple die be sie bia so mo de beto Ghana fo anim edidi ne o mo ha se we nyira ho ne dia kenu foriata ewi ase se asem asem oforiata issue ni de e wo se ye hwe na Ghana ye hu kwan ye de be fa so ye nyina ye be hwa ye be solve no pepepe na nye example se ma wo mu nti wo a wo ye minister wo ye MP wo ye hwan sector bia ye de wato a wo ye adwuma no ye be hye se wo be yi wo yam na waye ne na oni bibi se kama hama President Mahama John Dramani Mahama no you so no anso nkofo bia set example be 1 year 2 years a me hu ni senka bebo Ghana papa well say abrofo no de wo mo ye and abrofo no so krubu akro ma wo president no kra meka okay because wo mo mra wo mo hyehye ni nyina kire clearly say me hu say ma yemfom so se ya ene meko no bibini de wo say fere ni wuo nyina mo wuo to betra so anu wuo ni wuasiem na ni me nu nyina aka no because o China omoma contract na omo investigation auditors ni ade ko hwem ni hu se what this can be cry ye di because your friends a life sentence ye di bi ye ku bi so and I mean to say omo be kun we should punish whoever is wrong e wo mem na sa anya sa ade a enye oforiata fra omo frɛ no na me ha mi so ye Ghana ni nti mredi no edi no na mu ko omo fa so frɛ no wo de yare yi no ho ano so ho mumu bebre ya fra mo kra mo nyare ne ade so mutime kote eno ya na mo hene akwayi a wo de sei nanse ya kotoko poli abrante no ku no wo hene yenti ho ase bia enju poli no wu ye ni onye nipa anado wu go kum poli no nti wa yire firi wi ase so wote baabi
Ada no de chinchina OSP money ade nka se awoye Ghana ni de hye na se to no. Ti yemfolo no no case no. Me gidi se security forecast wo mo pe no a any 3 days. Baby o se bia Interpol betin a che no. Eni so kwa ba bia man Interpol me che no. Ni ehunu se adwuma no mo ye. Na mo ye obra enyenyi yimu. Na mo nye ni ye maye because obi ehia security o. Ena de ye ken se ya ntwe bone aso a ebe de na bone nto aso. Enti President Mama se omianani no tese ni nipa bia ye odena so to fom hu se nipa na yampa no otwe na so a kebe de but ase bi nso si gidie nni mu se obeye saa de no die enti amanfo ka saa ne se oba ya cases bi wo ha MPP for no gogoro ho na o wanye ni etu cases no kwa o si no evidence ono na time attorney general above fa to agu clear cases bebre enti amanfo se papa wo fa ba de na time de ni nipa bia obeye bone de abro so akra de bia e brafie o ko president ya na say no e ade chen ese yi na bi ana ya change no na ye boko eno ansa na ye betwa ye ho aba no bo last eyi hu ni se ofori ata mu gu nani mu ase ana enya nim gu ase se ya fro se bra na wa unim se bibie ni ho na enya yare no so dia sisi a o maya kagana fo bia be kasetia no se ne ni unim se fish deal bi wo baabi ban me yare no na ma ye sympathetic kama no se o munya bodi enya nim gu ase because omo ka no mpanifo so unim triwo pefe anti ama o nku da so ho enti onya botre mo mfa ne se ye nim gu ase oba no be kana sem ni mu da ho a obekọ ne mo so a wo ka no wo tata no wo se wo mra se no na wo di adwomone na eye na nye se de mra ne te de a wo so da wanim ajako program no na opoku agema ye beda wasi papa o se eda wanim na nsa na ye beto aso no ye twa ye ho abasisi a se de medi kan ye no wo betumi de eye online no yes WhatsApp no obetumi dia fa WhatsApp no so aba me akenkan e de ama wo kama me sa de WhatsApp line no tudwa biem se 0207170130 obetumi de wadwenkyere afa ho aba me akenkan na ye stream live o Facebook all social media platforms no nyina no ye be share se o like na wo share na wo follow e de ma ye kama ye twa ye ho ade abo afon ka to ye ba ye beto aso mina minio eno efu na nkwa ni mu no enkwa bem osese wugidi a enumpe ho akokwa obetimi ama nam aba ho media na mani da so se kokoi die minsi mi biem mi be twitwa yeja na me ba yo ya Johnson ana o ka chem se papa betere kumase nam se me tere kumase agede mi ja kokoi ho ana o se ene wate aduro bi nka na okwa akope bi ato abrem o de ba ya shia kate o shia kate na nya shia kate no nko a dependable eye shia kate ana dependable ni nyina ye adwuma ba ko yenfa mom na aduro yi ana atimi a shia kate a tese akum mu a ewo kokoi nyina so kokoi mojaduru eno ane wuza na se no na ma na so ntem sa no afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu na wudi nsu yagu hu na wahihye wo che new globes yi wahye wo nsa eno nose mask wahihye wo space yi uwi a wawo so no na afi watamabo wachi timi nua kokoi akuafo mesere mo se munni mo ho abro maka na maka ukọ na akwa duro edi akwa kukum wakate dia eno ane hye akate koko board aya aban adwumaefo ama approve ase hye akate no ubetimi ato de agu ukoko so anase dependable no anase wuza no ubetimi ato edi agu ukoko so open dosopo etususu a fuani kire kumase emrom bika kire agrochemicals on na toto ndura hodo nyina na umpe we opede yin yi Paul amante mo sele dikafo ubantem anka ka kire jutu
Okay, yɛma obi bia akɔ aba biem de ba ɛyɛ Ghana Nkosuo adwumadi sonko koraa de bia yɛde brɛ mu TETE MMOFRA online TV so no yɛda obi bia asɛ sɛ mo twɛn yɛ me yɛkɔgye yɛaboafo nkrato ɛbaeɛ na ɛnɛ no yɛbɛdi nkɔmmɔ paa Ghana nti ne yɛwɔ ha yɛmpanyimfoɔ yi de ɔmo de ɔmo ayi koi ɛyɛ kabima menka bi no ɛboa yɛ anaasɛ ɛkamea kɔyɛ sɛ yɛdidi ɔman aborɔ yɛyusu kabima menka bi no yɛfa kabima menka bi no so de bɔ ɔman no korɔ no de wia ɔman no agyapadeɛ de wia ɔman no nneɔma ɛkamea kɔyɛ sɛ aban we ba na wabɛyɛ bibia bɛwo so no ho te sɛ de wɔbɛkye ɛyɛ ɔmo free aban mu no wobɛhu a enkosi aga na government asesa na ɔno nso aba bɛyɛ bia ebia yɛ nyina yɛ nimdeɛ kɔ so wɔ kurom asisi asɛ yɛ yɛwura ɛyɛ chama wontumi sɛ de yɛkye no a yɛbɛni no ne nsɛm kɔ adu ne ade a yɛde abɔ ne nyinaa no yɛbɛfolo ahu sɛ ampa no kora bɛ ne wom na wagye ɔman no sika bi ɔman no agyapadeɛ bi a yɛbɛgye de ama yɛ anaa yɛbɛyɛ no frakadam na yɛ sɛ kabima menka bi ne ntina yɛ sɛ oba na sɛ wanhwɛ me yie na sɛ me nso me ba nso nkɔfoɔ sɛ de ɔde me fa so no saa na nso me de no nso unipa ne bɛdɛ ɛbɛfa so yɛde saa kyekyere ɔman ɛboa yɛ anaa sɛ kamea kɔɛ sɛ those two political party no which is MPP NDC no ɔmo yusu ɔmo mind ɛwɔ ɛyɛ timamufoɔ no so ɔman no so ɔmo yusu kabima menka bi no ɛde lutu yɛ japadeɛ ɛde lutu yɛ nneɛma anaa wei ne nsɛm bebree ɛna yɛba bɛka ɛwɔ ha ene ewie enti ene no me nsa kan eye yewura me papa me bra me bibia eye Kennedy Osei Boateng oye MPP communicator ye nsa kan wo ye fie ha se ya ene no ba betwetwe nkomo a emu odin pa nti ye nko no so ora na apombo ko de obo ade adum ne mo mpa ebo ye danyame ase na ne ma te sei me adum ade pa bi ache de na ye ho de bibia boko ebi a ufiri so boko ene de o ya de o bantem wa ya de pa last day mi bantem pa na ene bi am kone na me na me se me no twane maso yeah ma yembra osu eye demonstrations a ekoso wo Ghana se eye cities no a achima $1 na se cedi na aba form no kamia ko ese still reflect wo niema bia so Ghana fo bi kasa obete ese anwa ene emo aba form kakra but obekwa ha no bisi me niema na me kofa aye no makofa ne dada ena me de aba ntimi nte so mintimi nye sei na asset mamufo ne fa wo ya wo ne ebremu ekwan be ne betimi de sade na fa so anase ekwan be enhyehyɛ papa na aban na anye kamia ko ese empepre ho anase sei ne tie che mu kakra ma me do ase na achia eti for mo hwe mo hwe chichi ne eja TETE MMOFRA ayi de kwa chiri pa ofa ada romanti topic ade ato no ede nso hwam yi ye wa se eja mse dollar na nsensem ya ena ma ye de wo MPP aban de bonichia ye de ko ye eno mu na eja yera dwondroma ni mama ne nso ne na aban bae no amo se some China ne America for bintino lapses bintina ma yes kasem no ba me na obi na odidwa no woro nim sa de we enya ade a permanent okay eti ono no ni sika de ko fa anima no so ye na adwen se wo jaija anima mu a wa hwe ya aban we wo de bedanya ne na dollar na sa kosoro so ajase because dollar enya aban na control dollar ejizo odin be janse ne ebia bibia si ne se ne ma to yi ne so be e campaign ono do ko fa ne ma na dollar ne satam no ene ma no ko so yi o tete so a wa boka egu so o spend a lot ene de ko fa sa ne ma no okay ena wo buy do me kan jom se de omo ye no ebia ya na se nye ba wo sa ban ne so the measures bi mo mo ti ase se oh ebia ene ma na mo ko fa that time net bibi ene ma se di kwa we ne be fa so bit my de aboa mo na mo dwadifo no so na mo so matimi de aboa me aban no ba nkomo bia nkoso na se be won ase by force montete mo niema so munyesi a ha adwene kakra ha adwene ti ma youth force ayi for no mo ada ayi for no mo je demonstration ade a me blame wo mo a lot because sika no mo diga ene amanyofo mo wo yi niema tutu ni ade bi nkan o mo za ebi amanyofo no bi nkan okay because fuel and electricity ni niema na etu no aban na afa no hoka ejebi nka no nti enu mansan ne ma bi ono akofa bo no ndi bi bebo na brabo akoda ko electricity be etua water be ni sane ma no wo so nsan fa nyina engumbe enye no tete ne ma no so a ha adwene kakra
So what I say because in electricity no water bill na jump call here. You say so go be 1 liter cry you 1 cedi. Which light bills we thought light 10 Ghana cedis also 1 cedi 40 pesos. It which is we thought 200 Ghana. The amount of money we thought 100 liters of a year fuel na. Sheska we so water bill baby agri could do. Nti was a ban nyan to was here. No mo kasa said maybe a twam na dan kokufado ene na ban omunya botre no ma cheche mu adikronti anima na ekosa. Okay. Nti nipa no John said do maybe anwa jump ko 1002 nefu be 500 600 e jump ko 1002 and no said ye aban so ye aso ye hyewo o mining no na nya asempetwa. Eti yebesre aban no aba de promise Ghana for so be ya dia ma Ghana for one tom o ma Ghana for ntiase no nye ne ho tintin to because GRE e catch aban ne say eye ontwen ewo sa 1 cedi na e be reflect ofi wo ni nyina so GRE for OMCS so which is oil marketing companies omu nyina e na ye find say nurses for ne ade say Allowance na ewo mu na ban fama wo mu na cedi na ye kase yatete ne ma so no en reflect into omo so no omo wo ahohiahia mu pa into on release omo Allowance fama wo nurses for no kwa de na emi hu kese on say doctors need to cost strike and new nurses no because doctor be on ma otimi fa Ukraine si obi so so we otimi mbolai mo bi by nurses na cost strike and ehu pa ene nem no kase ko konfa no che other hospital South Interest nya dia ko hwem krofo ade hia hwere omonkwa so ko hwem krofo ade hia hwere omonkwa sabi ono ndi kakra bi na beto so ama ono so ho ato no wo se mo mpere ena bi kaka say there were 7,000 government appointees. So 7,000 government appointees, no. Omo ye abedma se teachers near omo nka ho bi o. Okay. 7,000 government appointees near their appointment amom no. Omo bia nu asa anema we awunya we ayekom fu esika ne sa anema no kom bi o. Okay. Because onu ntofu e okuta cheat. Oduru anu de ama na ebu agum. Free no ko. Electricity no na ekoto. Okay. No nurse ni no akọ gina ne na tentene so a na se kwa matisi ese o mampanyi so be se bia ko Jamaica se de nurse ni atete o mo asbe de Jamaica no mo gongo entape mo aduma na ese yero ajondo mani ma mo nya botre no man confirm nim o kwa de kenu kwa se sa de we ko beto anima because obi adum beto health minister no ye me your friend say akando menya sure say akando e bia like or fictitious position no when timi nurses ni communicate sa enema nurses ni kano sa akando you be o tinema sia yes simple o malawa no mo dey sa mo betu o mo so because e be encentrophobia no mo bonus na chisan MPP for na eche no mo yesa se be o mo de o mo na o mo ni di o mo ni abisua for nurse ni be school fees awutua no so school fees awutua no yes ka ketwa and so be John Meka say omo me side no omo ye MPP for a sabina no man na mu ni ye na so bi oyeduma oye nurse bi oyeduma hospital bi MPP for dia ene na ede na nke koto abama wo zebra enye me bi ekoso omo no ntiase no ene omo so say be koya mo buy kwa the west okay enti nya bu trene make sure say sa omo alawa kakra kanet say enye bi amomo enye because yeah time no em say so yeah na yemfa enye dey enko ya apake go no enti mo because nurses for money police for security in a pet nurses no omo kuta enko bibre omo bo man no kwan bibre omo bo man ana even say ye panyi bi kra yare a ye di kan rush no first e ma ye hwe nansan ye de ne be kokra ye de nako so enti say ni pano ka chen say ne ma kakra bi ene dan sika madam for nurse ni bi so ko handan onware you ono onkonam obabesi ono onware ono ko handan over 20,000 plus for 2 years high 20,000 plus but obi oye police ni no ono so aban e man dan free of them so who government appointee no so no aban ma dan free of them ono nurse ni no ko gin nipa nkwa so agi nipa nkwa aboa ama nipa nkwa ba oba you know we say on hwe ono nda benti be ya nurse mu ye ni bi yenso ye se bia kogu Jamaica
ye ni nurses ni bi ye se se o mo ma kan so ase no e de o ma ko Jamaica yes no de oni aban ni nya adwen sa yes e nurses no kro mo nsoye o mo nsoye o si sa de o ma firi akọ what the government how be campaign catch Ghana for say your nurses for promotion na omo enam say adwuma no aban ni hwam ye to mo ni some akogu enconformance so ba won so bai kwa de akọje ayi kwa de odo mo ni ekogu etimi ni marketing ayi for no oyo ayi for ni na ya adwene some taxes bia GRA for nurses ne OMCS ye yi free ho because e-levy any sa a friend say D levy ni one city fuel reduction Obama minya e bi o hase nkyerɛw e-levy na na etua no sa we government employee we akufa do ye mahama utua bi because e bia wo kanchema bi obabi wo school wadamfo wo bi e bia ya officer send bi kakra wo de be fa mobile money ye betel kakra so abana nya foto kakra bi de ato na no e-levy ni de no on say na e-levy no mo de buy senka mo de be ya kwan de atwa contractors aka no mo de bi ye neoma ba Ghana for kan say e-levy no ye hu dwumadie bi o mo de sika ne di enti no na ye atro ne na ada no mo de be gi sika kwan agenda 111 any your friends say ni nyina ye e-levy ni bia a teacher for ni etu omu kai contractors ani etu omu kai na ka contractors bi so say mama buy contractor be no abon no akwa demonstration ye de ne kada so what I say e-levy na na eje no by Ghana no Ghana for penny say u jiska bu akonta kire wo Ghana ni say u jini sika no mu akonta kire mi say u wia no eno de me no mo ya adwene e-levy no oba e-levy dwumadie be di ye no enye bi na sa D-levy any electricity levy any sa fuel levy neba say no kwa ye DEF ono kwa be se di dum so ye tell ayi o ni asa be se dum so na ye dum ni ye be tia no levy electricity na okoton so be dem kakran so no so se tua ansa na fuel no so e dani na so gas bi e da so it's 7,000 government appointees no omon kan hu bi by na mobile money na no tua me ye gini e-levy no mobile money no se oye obit se eye ebia Honorable Kennedy Akompre ko Japan was sending mobile money ma Ohemaa ye betini e-levy by na ye nua Sami Jamfi and e-levy na ye for sending mobile money free of charge okay okoto fu enso a fu na me wono okono ntua ono onto ono no ko use ni free ba wo so na woni bie no wono yakoto sa de abegu lolly fare so ma wo sa lolly fare no na wo sa lolly fare na ezi atoso di next week bo ntoko be so kurumi a okay their driver for so month ase no nanka me ba so na me bebusa wo say eye GPLTU for no o makasa anhwe anche bi o mbekọ strike yes omudiko se ne senti omudiko because una was taxes the baby on ma be ye free on mama e but you see the other band are not about 1 liter of yo 4 gallon 4 liters and 1 gallon it is a fall in 4 cities yes it is auto 1 liter yet 1 city it's a 100 liters obi won so trotro drivers they want spend their TD they want so bet you be 40 cities so or spend 100 liters into 200 Ghana cities 100 cities a day eish what's the road to say ba road to nso ba o sabe for ibeji niska odru fie so no okoto lighter yedum light no so no wase twa huska odru fie no ono atete mo remanya biga odum light no be se twa huska sese na se ndu twa dum so ska bi ne fanko ye pese nya light dia e wase twa se ska no eto ono odru fie no a wanya bi a 20 Ghana cedis no okoto light no so no ya kote 28 pesos okay sabi we oba yes na ni say eti ade na wusi wo ye free wono de oba ye nkwa de kumbreko ukuye uwe ti ahyensuom nti to you no de nanka e wo se o de to you no nanka eye sa yi levy ni ade ne kranko mo maintain e no ana chichiromu betax abayi baby asade abese wo be kum boys ni kra keke se wo be kum boys ni keke because boy no on bet na o try no nya ska no de ko rent dan no ebi obi store bi ye barbering shop bi sa barbering shop no ye no ebi ane light a water no nye ne ye dum light no kotofu eri so onso ye kwaje no enti udi anka mo fa mo onso bra na mo jeche so ke 11 na e wo no
no why the we na ye no ke bank tax we ne de beba enti e buy no you say 11 na so aba na emom no e kwa we ne kwa we Ghana for bebu akunta a kire mo na mo ate ase ya ba educate mo for 11 na mo na wa me ka be wa be twam e de tax ma ko be ya be gu so a ayma very bad very 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 bad o man be man e kono e sinke ti mami musa o kabi mami nkabi na ye no eboa o man na na kemam kabi de bia me kam se mo man Africa country kabi mami kabi mo aye Africa kabi mami kabi e mo aye hwe Ohemaa kabi mami kabi mo aye kititi because the according so bia hu say on freedom of so be do pebia na ye ka ye be ba nyama ho ye ba pokin of rata di say yera mahama ene na aban e you don betrasi yi ne ye de no kura to ye ne nya se bia politics keke because all person dey again the next election say kiade odimra to kwan ene o se no me Ghana e de makoma so it was said de no kura da ba bia no kura da enka crofobia oba ko be pado mo kwan no ka so mo ni evidence bi ni evidence chon Nkosuo nya daje ne hwe mo nsem kemam kabi Africa countries no mo aye tie kamia ko eso bi ba no be diska yes me nya ne cool this no na that's what Africans yeah what's Africans cool na si eno de em say ya allege enya allege Africans asi okay omo tu asara ye tu atara free okay atara so na go body pa atara body pa ya me kind no ya to na baby gra me call na me de nyonkro free ase call o me body MPD or one of more concerns back on o relate with me maybe okay na me call ta call na ade so ya tu no enne kuno esis ba na chese no o ka kire eye Ghana nyina se kabi mami kabi na ye no ye mpanyimfo no de boy aboro emoaye emoaye because obi aba no be che na adwene obi aba no be che na adwene ye ni wo man na nkasa policy da wo man ni se wo man we obi aba wo be fa no se ko man ni wo man na nkasa wo policy na say because obi aba wo de manifesto aba okay wa be ka kire ye de entro nyina ewom ni abetwa kire ni ato aba mani mama ka kire say politics no utwa ntro kakra no ka no kakra utwa ntro kakra no ka no kakra na say amanya ye ni abra ye pese fe ntoma pefra ene nye kemami ka bia tika betima be kasa asam na kire ka wonti meka tika mami ka bi doba Africa countries in the titulu ni special ni Ghana aseye kra aseye enipa na usa de wo ye pa nye enso obeye because ko ka obeka say freedom of no wa chirma chiro kemami ka bi doba me de enti se kabi mami nka bi ne mwaye no ene se de hwe de o man yi ko hwe Ghana's ejapade ba akufo twitwide no transfer ko ni din mu ba akufo twitwide sika ye bodin a enye sika ketwa no ba akufo nko anfa sa sika no na ye beba na ye fogere na fun ye hu dia akoye na nkola ati ye fense duase esua de na nkola nya buku kurampo entwe wo be ko hospital oba awawo na oda form na wawo oda form empa hospital bed kra bi ni hono mfa ma Ghana fo anse oba Ghana impani fo no mo nyina o man no ho me kasi su pi because uni se onyini sika nya ngwa ni disike okay betima sisa ko gu ba bia kodi no eti won fa ho so hwe asema ho ken obeba gi ministry appointment okay obe wura mas kame o man na ye do be ya sese kenofrata de ese freni chema huntumi de freni ye nyenya de potepa ye de abom ba be shobi aneda no o huntumi akoye sei kenofrata akoye sei so e de adepa no ma ja eno na nka me begusa so ade na ye mfa kwa adu na nkasa no enhye da mo mo ka me akoye say are they using their mind on us or what e dey tricks e dada ni ade atronin dada ya Ghana fo hu say ya serious e be search MPP for kwa adu ne beto abonten say na nipa na ye Ghana for the year penny so ya pa ya kwache no o say na anipa ni ahoya anso wo ye mumu enti se wonu abi gwa ekoso a most of them no wonu abi gwa ekwache no kwa mu say mu no e ode wani age
Who you me insensem up to now you misike yen hu omo a ona book na Japan ma yeti ase say Ibrahim Mahama e de nema ba free won twa won tax is it why you me insensem ona book na dia compra kwa Japan e pray ma Ghana 40 say why you me e hye da bia o nwini o man no ne asema ne kasa ye mpeno kure o man ne atim no enokure no ene abonsa titi mi am political party am enokure no abonsa ho because ye woni say woni pa no wade a wo ye no wo beboa mo man na gina pon ene o man se enye nipa bi pa o man do makoma so a akese a menu aba emwa ye okay mama samra so eye ndisi amanyoku be fa akonwan 5 months penny but demonstration bebre said na Ghana for is expecting no nyesa no mu hu na say eye die ntia because nurses dey ayeke you say nurses for year campaign omu ye no mu su here change of government pa and the strikes bebre be demonstrations ne ade bebre because within 5 months penny adentia demonstration dey was say ekwa be kwa mbetiasim ekwa me form me nurses say person ko demonstration against fuel year dia ba no omu na ye wia me dey demonstration dey was say yaban no o kan asem no ntia was so tin so atua okay etiatia ne dey because nurses for no omala wakaka no omunya omfa omo mbeti atua fuel te so mbeti atua adroba for say for mo kakrawa no so for mo so beti atua eti demonstration do ba anu dey ensi hu kwan me fo aso eti aban no ye ne nema ye di nema tutu yi a sa ni ma no ohunu ono kwa di yi kakra ya ba demonstration say emso say ko be 6 7 no na sen a wo ba ye no demonstration ekọ be 6 to 7 5 months pe adai yeah sem mami musao adai na se kabi mami nkabi ya yeyi se opposition wo opposition a se ma studies ade opposition wo kan krepa wo opposition a omo kan kre politicians no opposition a some people opposition a omo kan kre and this opposition omo kan kre but as soon as say Ghana for beto abade ama wo mu say kim no dia na ya to ne dada no mo de manipulate ye gitumi no mo wi o ma kire ye say mo de tumi na ma na emom de pe bia na ye be ya and this the opposition or power on kan kre opposition or power adenti na wo ka say this in opposition on opposition or power on kan kre adenti galam se sensemi on be gina be kikan ena ai na na kufado ne nkrofo ena etu galai ukọ chebia na na kufado dance kra na yatu nyina school feeding sika nyina no omo de asie akwan de ma mo kro ma anye kwan no ye kwanze oba o ndc ni betima gina wo twa tropa hu twa na to say yes na MPP de omu ntwantro o ye ndi afantiti adenti ya afantiti debi mo sa de me ne wonya ade debi ya afantiti o kan sa de me ne wonya na kufado ono say ye tiskaso e kom de ba na Ghana fonti ase hwese ye wa ne rajon domani mama ni papa Oscar ni papa ye former minister why minister for IDC na papa na yi John Mahama say on ko president Mahama say on ko free SHS ni bi osirim me wa na ko achimota o yini fro so onko osirim ena nana do catch say no sa de dey say betima dey the whole Ghana mo bia nso efie bia mu so nya dey enya so mfaso nana do ba o free SHS na na so anye eto kan kra na so anka Okan na so wanka yo na Okan na so wanka 1 million your friend say one constituency $1 million where the money delivered and they want me and they nye bosha wo shenya betima enti enkasa NDC fo nkwa ne twa ende me no nya adwe wa hasa enye bosha wo shenya na betima afofele for that nti so twantro what as here nti so twantro enye bosha ni nyina na make say na so twantro say ye 1 akase 1 2 akase 2 enkasa wo be ye 2 ni nyina na wa be ye 1 nti so twantro propaganda no omo propaganda secretary na ho no asembe na oka no omo de oyade ho no eti yanti ase mo me ne no ke hia omo ha because TETE MMOFRA show ni de feel bia no aba but so mo ni message omo de kwa because mama ego mo ni message eti so mo pia bonte kwa communication kwa de mo me share this ni bi was ja masa 4 months pe no yes constituency secretary NDC member was ja Yabani name of Yabandi is very poor. And you're very poor.
say ubeka just where yi levy be tax e fuel no call fafa fuel yaba what say what it is almost people communication go e dem mom omo go mpie konkoye omo timi mpie konkoye because entro na omo boss no omo timi within 5 months pay omo timi asama okay there within 5 months pay omo timi mpie oba no 1000 for baby 1000 for baby omo way for the part by you be call other stations na go share omo menim so go strike there e no so go strike there he omo so baba Entino, ye breno enya ye bentino. Efutu be na ade be Ghana politicians. Hwe camera nim ne ka kire wo mo. Mo na mo ye amanyosem. Why na ye good leader say we so lead Ghana. Anansa ye nto kabima min kabini ntontwene na ye nye dai kwa be ne mfa so. Papa. Video me akra de wi aba put the first send me why. Mami kan kire Ghana for na Ghana for ntia was. Titru ni ya NPP. Ghana for edumre bia c'est politics no ana abatwo no edrum rebi ade feel for ne pe no ana timam for pe no and no say political party ni yema wo mo because se wo ye na wo ba ben ma wo already na wo di no ndi bi eto no so be ka cho say yewe ma na enginachi Ghana for atranse we say politician for ni nyina mo ya politics ni na bebre so mo sikam da kogu ama no ne on be adwuma ho ebi so do munya kro mu fa mi adwuma nya bi emabi mi nya there is only one man pen wa Ghana asia wo pie one political party ma Ghana fo nya hu ni say man na timi ba obetima aboa mo man na tu pon man be no man na pie one MPP mu okay by MPP pen fo bi so dwen say man ni de wo ye premprem tie man ko ama ne ma en ye si ano kwan ye ha Ghana fo na nya MPP ni ya no because MPP nkwane political party betran your money yi okay by eneba bia dunu ye hia obi omo so hia the radical leader bia obetimi de oman ni sika so oman ni niam hia mo it honorable Kennedy Akumpre ko Japan ena Ghana for ni su fe no because omo mi say on the ose ade yo emre mu emu eden no oba konfa no teaching hospital say be onya mpi wa onya minister obeboaye NDC ni ba otwa school enema kwatwe obobo mu nyina no nkra se omko scholarship call Holland so omko so ade onam kan Japan ofa gatos hint accident esi wo hint wa ye nua ba ko efa munya achu yema fa crazy ye fa say okokoboaye e ma covid time yes onam kan dia compre ko Japan esa ko e dai e kenya no sabi enu na Ghana phone set no papa no say ya boa no mane bedi o man anima obetima pa man ni sika nyina ko di ba bibia de aba am ye de bia nyuma ma mabuna nya bia ye ba MPP mpanifo da bia me ka che delegate abramu delegate ne kwato aba party ne ko position se mu delegate na mo ye ba ne Ghana for so mu hia eye Kennedy Akumpre ko Japan mu delegate nko form ba ebi na mu fie mu ka che say Kennedy Japan oh ni suba say ba ni suba say na Ghana for so mu pon no betima ya ade ni ya ona bed danda no etimi de meka che Ghana mpanifo say okay politics ne adada no mo dada ye no ye hu se Kennedy Japan ene ye one ye sika no cut across bebia eno na yes MPP for delegate MPP aka 1 minute for oni sima ene omo di ani say omomoa na omo fa onabo Kennedy Japan ma Ghana for na de Ghana for pe woni mu ahwe no endadi na Ghana for nya gidie o politician for mu because come here kwa say politician for Ghana for mu aso mu me hu say MPP for mu wade eye ba mu pesa mo de be maye na mo de MP say bi oba nyo bia na pesa de be ode ade ko dwuma obebo ka o eti ade ade tu omanim so mo sere na ona bo Kennedy Akumpre ko Japan omomo ano na de Ghana for pesa ye de Kennedy ba mo betu aba no say bi omunya traba yi omunya legend yi omo say Kennedy Japan ye yan because of say wa bia nyuma what misika ya adoye what sikado center why ye konfanoche temale teaching hospital why we to dey wo gidi oni so ba obetimi se bi onya danche nko bebie factory bia me so emabru no enya okay me mama akonya kakra bi ne fachia wo bi abechia na ye bre na aso papa me chia me nua ma me no me ya adwuma e social media no so bi wa brochi me Abrewa TV prekese Joshua ene omomo
abruching outside ni na almost me chia o mu nyina edini dɔɔso ne kase mo ba ade be chen ni achia MPP penifo na ene honorable Kennedy Akompreko Japan ni Oferikrom MP former MP ene MPP penifo ni no mo okay nti obapa me das ye dasi papa na mamemfa akonya weisu enwehye Mrs. Afo happy birthday to you erade ensha ubebre Mrs. Afo, may God bless your new age erade ensha pa Mrs. Afo na oda ye screen no so kama no Mrs. Afo erade ensha na Mrs. Afo nipa bia ye ba ha no one yete kama na eniji sema ewom ni se se petire pa mitiya mediti hey ono anaye se ubehu me hairstyle me bibia no Mrs. Afo na oye edemaye nti se abrochefo mo hwe ya mo bagana mo mfa woni nche Mrs. Afo aso ewo ye kan se Hilltop kwada so udu bonsuo mo no makasa okọ Hilltop Junction Tiwa Hospital ho na no o saloon kama Some Hills, yes, Some Hills saloon etie bia upe bia makeups bibia oye bi obeye ede amount kama Mrs. Afo TETE MMOFRA online TV ahwefo yetiefo ene yadwumayefo nyina se happy birthday to you erade ensha obebre erade ensha opa yebre no enya aye ebi awie na aboafo so ya senem ye de Ghana Nkosuo dwumadue no ebre wode bia no yentimi enja wo mumu enti BKH agrochemical ne so ya sene ema ye de Ghana Nkosuo dwumadue no ede ebre uko BKH agrochemicals honoma wakofa product bi te say dependable de abadwa so kuayofo de bia meka say kuayofo mate dende mo amudo kua yes mate dende mo amudua koko atosode enema bia wudua bia de ne fa kuaye nko aho de a mekanfo BKH agrochemical the product sonko a ye fa no dependable say wadua koko na de aguso ema koko ne boso ye fefefe mama no bebre our product bi te say shiakate yes shiakate no say udi gu koko no so emo bi o mo ha koko no ma koko no nyini fe no ebekum ni nyina ama koko no nya hoden atimi aso from aye fefefe our product bi ete say strike super say wadua entos makoje ne atosudie bia no mekanfo BK strike super yi ede amount se kotobi na efegu wo no baye no so na ubehu se de esifate yes product ni bebre wodwa so na meme de ye kanfo BK agrochemicals no ene ede amount enti se wo pese wo ye nkwa super so tu cotton wo pe bi atone ade a 16 regions ni nyina wo benya bi ba open do so pupa na fa wani ye kumasi mrom ho na ni main office no ewo numbers na gu screen no so no wo betumi afa na woni BK edi enkita ho yebre na nya ayebe me da production team ni nyina asini yada me da ni asi eyie papa sa na me da manager 1 me da obi bia ase se mo boaye ma yetimi de Ghana Nkosuo ebremu dwumadie ebremu de bia me di dwumadie ho chia me mo somfo Ohemaa Young nyame ya adoma ye bese hia yakra mo